tal fatu mole tātou ripoti amata le nei tu sanga whaulu a whiro sulwha ma lole soifua si mai alau whaafonga. E momo atu se ripoti le tamai le mafu e tele Iapani ma lapta inga o tsunami e toi titi se lau wafe tangata Iapani o whatu nuina e anga i e se mai mo lātou whale au whaanga i o iei ngā luenga la vea i masa iringa mo nisi wa a fia talo na lulu le mafu e malosi i le pōna pō. O le tō tele o i lātou i ena whātunuina e anga i sao i whalita alo ma halls i no fuanga maururunga o le mafu e uwhamawina le fitu tesima le onolo na malosi ai titi mai pe to rima tangata ua whamania le temine iwa maririu au whaatari ai se isi ripoti le tamai. O le o atu o le ao i le whaitu na afia wa amata iloa ai le tele o nisi me ua whalenga ina ma le saa ilia o nisi ua manatu wa afia i le nei whalawelave. Whaelo mai videos i lungo penga te whaelangi le malosi le mafui e lo mata i tu fo i reo whainga renga no fuanga o malosi anga whaani o kiria i le ne iei nisi o na afianga te tele te peo na tura i mai i le rua afese forutasi. O lo ua toe whaititia mai rapta ingo ngarulolo po tsunami vaenga o lo o afia au o whamana tupea i tangata i a ngai no fuanga sanga le mu mo le teminei. O le ria swafa ia Captain Leo Zevan e tolu sudua tau sanga mai Ausetalia o ia leo whaamaunia mai ua maliu a o tau wai mo le vai ngā awal puipuinga Israelu i le taua ma le Hamas i Gaza. Na walawina si vane tau i le mai o le oswhainga le Hamas ia Israelu i le asofitu o ke topa tau sanga taruai le na fasio tia i se au whainga tele o tangata Israelu. Ua whaelua mai se so upo le official vai fafo Ausetalia o la tau doa le tūranga lea maoro o sa i nei nisi whamteranga ma whaamaoringa e meise o le whaasauni le sosoane le ofisa i mea mana o mia o na whaatino mo na toe sauninga. Ua whaamaunia whai o mau le soifua o se ri mai sini na afia ina ua mūlo na whale le awa uri na nafi whai mau le 20% ro na tino na afia le afi a le whaare vlawe na tupu i Meadowbank i le tu i mātu o sini po le afo le tolu le awa uri na riputi ai atua o i le tangata le are whaalongoina o le ngā pāne o se mea mai te tono le unit ma vai ai le sasawana le afi. O lo riputia na mawatu e leo le tangata o se ri e whasu lima tausanga i le hallway o le unit e tu ngā o na manuanga. Whaavawe atu le whare mai motong fitinga pe i taina maniwa i rawa le pōna pō. O le temine iolo o whanga soro su e suenga e le iloa le mafuanga e pe ama le lima spuru tangata na vesea mai units tua oi o na opopolenga i le temine sa sawa nei le afi. O le mariu fo iolo tamaita i sempini le langi te ngā wila o le tamaita i Australia Melissa Hoskins ma le pueina o na toolua o Rohan Dennis e leo wanga i ele telo talanoanga le vasonei i Australia. Tele wha mai senga ma wha ma whanwhananga i siona ainga o no le wha lawe ua tūla i mai ai wha pere ripoti e fōringa na la velta mai ta Melissa le ta vale e lata la vailona whale i Mendindi i Adelaide. O lona to lua Rohan o sa li tau ua fo i te ngā wila ma sa sempini fo i momua a ua mōria nei le ave ta vale wha tamala ua mafua i le maliu. O lo i leo le mta upo mo le suesueina ai manatu nisi nā fōna la velta mai tai o na sa tau mawhai e tā ofi le ta vale lona to lua ma manu ati ngai nai. A veatu i wharamai i Adelaide ma mariwa i lava le pō o le aso to na ina te nei. O Melissa na soifuane i Perth a sa whai poipo ma lona to lua le ri o Rohan i le lua awhesfuru walu to o lua na i o la alo. Ma le tala mulibuli, ese uma peo winga o le tau i Australia le teminei ma tele a fianga i tangata. O le oilonga lava o na le lei le tau i Australia ma ese tūrango i aile amata mai le lua whiru sulwha i stete ma territory le tunu i se ripoti mai le SES New South Wales o ta wai siria marisele lau sa furu rima. Wala au mo se fisosoani na mawatu le ofisa le rusful faitu rata luai ai matele na fisosoani mo lo longa sa fiai le tu i matu o sini. O ta whenga o vaitafe o le mamafoti munga isi wha tu e pe o le vaitafe Wilsons e Lismore wha pe fo i Tweed River. Ripati fo i wha le tono le tau le Gold Coast na vea ina mai eini se siria mara whasfulu mai se campsite sa au mawai na lilo fia i lo longa o no timunga. O se tasitara wha anua noe pe o na ripati au na o le teimi o lo popole ai tangata le saunga le mu ma le whaasau ino soifua a o se teimi ua wha o ngale au ngaoi e ngaoi ai me to tino na isi ainga o lo o a wha ina whale i lo longa. O whautua ina leo tangata i a sila toa le turanga lea ma marupui pui e whale. O ta ue leo o matuala ngona le fia i nei tu ai ngā tangata e whaatino ina ia ngā yoinga ma le a matua i o lātou saha i dia lava i lātou ia ma ave i le tūla whono. Tala ia le video Samoa mo le amtang fo le nei mai aso, toi whaafonga mai le teimi whapene ia tai au
i se isi whapoponga. Soifua.